Sali kakak mapulong pingan. Anini tataya o katere hai numita. Malatsay kita itini luma no paitemek ami pacakat tu taong. Nanay mapalemet no kawas o purong no paru luma numita. Misatapang ko lehay numita sinanutan ita kufalozo mi mokto kita 我们一同来默祷。Malah在kita pahmak lumatiu kita tini sepatku safau， 我们一同来赞美，我们唱诗第14首。Yomi jomot ko orip ni yes alatla turi katay mahinom ko to mangicay falozo Yomi jomot ko orip ni yes, mi paflitori pakak, mafalis ni yes ko orip no mako. Yes, oh yes, layapan kaku tangilan kopi longos no mako Yomi jomot ko orip ni yes palatla turi katay makinom ko to mangicay palozo Yomi jomot ko orip ni yes mi paflitori pakak mafalis ni yes ko orip no mako yes oh yes layapan kaku tangilan ko
Diyos lumako. Mitolon kita, 我们同心来祷告。Tarulungai ko siniata, wamaniam I kakarayan talami kansya kami. Anini tataya o katerehay no niam, itini I luma no paiteme kami ami pacakat do taong. Wamaaw I ayaway pina-pina rumiat, bahanhan minukay ko misyakayay sarikaka. Malatsay kami itini iluma no tireng lipaha ko falujo. Anini minukay to jangda itada itini katayalan no tireng nanay wamaaw pagani to nini katere hai o bilayap no niam to suanu fangja chutal at o pitolon no niam. Liawan no miso ami patanagtek no pitier no kacatsay palo luluma no niam. Ato pakani kalatsay no niam ku falujo ikayaw no miso nanay palamatan no miso to kate no kacatsay sarikaka no niam. Paturutan niam I kapan no miso ko lehay no niam anini rataya nanay makarit no fangcay atingo ko taong no niam. Mipacakat kami to kansya pakani nga no tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen. Sarikaka maburong malatsay kita mi saosi to suanu kawas itini I fangcay chutad o sasaosian numita anini rataya itini sakatusa keringto sakasepat atsifang sakalima tangasa sakaanem tusir sakatusa keringto sakalima sakasepat atsifang sakalima tangasa enem tusir o freh no fangcay chutad itini I pitu soot iraku pitu freh no falohai mimingay sesyo. Pitu soot iraku pitu freh no falohai mimingay sesyo. Anu tataakay sesyo itini falohai kataterekan turo soot pitu pulo freh. Turo soot pitu pulo freh no katelangay tataakay sesyo. Itini sakatusa keringto sakasepat atsifang sakalima tangasa enem tusir. 我们今天所要读的经文在哥林多后书的第4章第5节到第6节。Anuma frehto numita pamata handa mineneng saosian numako. Suasa ini fang在主来，在爱pasuar kami to pakai ni ai I tireng niam. Umi pasualai kami tunika o tapang ji Yes Kristo. O mama tayar namo kami to saki ji Yesan. Karikat itu emanai. Yasanay akawas ko patatiay I falujo ita to sakafana ita tunika talamaan ningda o kawas mahapinang kunini ipising ni Yes Kristo saan liawan nako sanukaping ami saosi itini Korinto后书第4章第5节到第6节。我们所宣扬的不是自己，我们只宣扬耶稣基督是主。为了耶稣的缘故。 我们做了你们的仆人，那位吩咐要有光从黑暗里照出来的上帝，也就是用光照亮我们内心的上帝。他使我们认识上帝的荣耀，照耀在耶稣基督的脸上。以上。O patusukan o tatapangan no nilayapan numita asuan fang在主来anini mi patati ko kawas to falujo ita。 Mi patati ko kawas to falujo ita， 上帝光照我们的内心，这是我们今天要一同领受的主题。Unani saosian numita suanu fang在主来anini tataya， mi paice ji Paulo to sarikaka no Korinto kiukai， dengan ma patati no kawas ko falujo no tamtao。 Ta malap-lap ko to iman no orip no tamlaw ami ham-ham ji Yes Kristoan malutapang no orip ningda saan ji Paulo。今天所读的经文是保罗对哥林多教会信徒的勉励。保罗他提到，只有上帝的光照耀人心，人生命中的黑暗才会被驱逐，然后迎接耶稣基督成为人生命的救主。Urasaka mi patenak tu ngayay ratohi。 在咖啡路pacician ko tamlaw papipasorin to kawas. Ultimak no kawas kunini saan ji Paulo.
Jingda ko mi fuhatay to follow jo no tamlaw ta lo sakafana nang ra to ni ka talamaan no tapang akawas。保罗继续说道，传福音不是勉强人去信主，这是上帝的工作，使上帝开启人心，让人能够认识上帝的荣耀。这个pakai ni tu na suanu fang在做啦，mi haratan kita sarikaka， nanai mararit ama patli no kawas ko falu juan no mita， ta soolin ukalu lemak no mita mata tulungai tini i na falu juan no kawas。从这一段经文当中，愿主能够光照我们的内心，让我们在凡事上都合上帝的心意。Sakat在我哈拉登恩no mita sarikaka， 算是指保罗。让把所有kami itu nika utapang ji Yesus Kristo 是按进来的你算放在主上。在圣经里面，首先我们要思考的是，保罗说，我们只宣扬耶稣基督是主。dengan把所有的nika utapang ji Yesus Kristo ko nipatenakan no niam saan ji Paulo. Mafana tu kita ko lemak no itiai a Korinto a kiukai sarikaka. O malah cita-cita kai ko sarikaka o marau-rawai ko kiukai nangda。我们都知道当时哥林多教会的情形，信徒们分党结派，造成了教会里面的纷争。到utatapangan no nika raw-raw no kiukai o pala tatlamaan ko sarikaka do pasifana ai a singsi。其中造成教会纷争的原因之一，就是他们高举，他们遵从教会里面的领袖或者是教师。Mafana kita。Itini ilaluma no Korinto akiukai. O mituuray kako ci aporosan irakusanay asarikaka. Iji pauloan kako irakusanay asarikaka. Mahanay ko lemak saka cai ka sa sipuner ko falucho no sarikaka o matsachuri ay changra mi matawar tunangra o fungo no kiukai ci Yesus Kristo。在当时候，有人说他们是亚波罗的跟随者，有人说他们是属于保罗的信徒，他们之间没有互相彼此尊重，也不互相谦卑，常常有争论，忘记了耶稣基督才是教会的头。Honi马扎朱利古萨利嘎嘎马达瓦尔杜囊拉人物大棒起耶稣基督o风我no教改。Urasaka unini atlemak no Korinto akiukai o tsai to mi pala to falu juan no mita sarikaka o mi pala talamanai to tapang ji Yesus Kristo ko lemak no kiukai tsai ko tamdao o ni pala talamanan no misa Kristo ai sarikaka。所以哥林多教会的情况，其实也在提醒我们今日的教会，教会所要尊崇的、所要高举的是耶稣基督，而不是高举人。Kau masa singuru ai kita o amisa punna du falujo malatsai amataya du taya nu kawas malatsai falujo mataya du sakitapang ilaluma nu kiukai。信徒之间应该要彼此尊重，信徒之间应该要在教会当中同心合一的侍奉。这个那来把特地恩nu kawas ku falujo ita。Ta upasayra ay tini itilay at tapang akawas ku falujo numita misa itur amitier icinglanan. Ato sa ay ko mi palatalaman na ito jima asarikaka o masasinguro ay ku pinangan numita o malatsaya ay ku falujo numita mi hakalong tu suanu kawas amit lemak tu maamaan。我们求主帮助我们，让我们愿意归向荣耀的上帝，衷心来信靠他。我们不遵从任何的人，但我们彼此互相的尊重，同心合一，在凡事上让我们的以上帝的教导作为我们服事的依据。Uniniku hara tengen no mita sarikaka. Talswa ilaluma no kiukai. Iraku tala malalukai asarikaka. Iraku tala mafana ai tu suanu kawas dirifang在主tal ajima asarikaka. Nika在ku mi pala talam anai kita canglanan.O mi palatalamaan nai kita tu tapang ci Yesus Kristo. Pakani itini nga ayay awai no tamtao i mi haratan kita ni katalamaan no tapang。教会当中有些很认真的信徒，有些弟兄姐妹对于圣经非常的了解，但我们并不是要遵从他们，而是从他们美好的行为跟他们的信仰当中去遵从主耶稣基督。Tasakatusa o haratengan no mita sarikaka. Walau batusukan anini
rataya nanai mararir ku kawas ami patlti tu falu zuat numita。愿上帝时时光照我们的内心。nanai mararir ku kawas ami patlti tu falu zuaita。unini ku sakatusa hara tengen numita sarikaka。所以说，保罗把比弄紧的。Mempateli nu kawas ku falu zuat nu tamlau. Tu sakafana nu tamlau tu nika talamaan nu tabang akawas。保罗说，上帝光照人的内心，使人能够认识上帝的荣耀。Obi pateli nu kawas tu falu zuat nu tamlau i. Utolong umatayalay ku kawas itini falu zuat nu tamlau mifuhat tu falu zuat nu mita ta milayap ku tabang ci Yesus Kristoan maru tabang nu urip nu mita。上帝光照人的内心，其实就是在指上帝在人的生命里面，在人的内心动工，让人愿意敞开心门去接纳主耶稣基督成为生命的主。Matu soal itini i Filipi sakatusa at sifang turugu safaw at tusil no hani mararir ku kawas a matayar i falu zuat namo a pa falu zuat a pabilahci tu na falu zuan ningda saan。就像腓立比书的第2章第13节这样说，因为上帝常常在你们内心，在你们心里工作，使你们既愿意又能够实行他美善的旨意。Matayalay ku kawas itini i falu zuat numita, itini i urip numita, tu sakafanaaw numita tu nika talamaan ningda。主在我们心里动工，使我们知道、认识、明白上帝的荣耀。Mikiril tu tamlau pasolin tu kawas i hanan ku lemak numita sadikaka. Ukawas ko mi patli ai tu falu zuat nu tamlau ta mihai 장라 pasolin tu tabang。在带领人信主，我们也是要用这样的方式来看待，因为是上帝光照人的内心，让人愿意来相信上帝。你告你啦。Sa ko no ichen no niam kunini o saka pasolin no tamlau tu kawas saka akato bisa icher ami palata mi patena mi palusiang tu ngai arato akakasaan kita sadikaka。但这并不是说，因为不是出自于我们的能力带领人信主，所以我们在传福音的事工上，在领人归主的事工上就不用继续努力。我们不应该有这样的心态。Kita umit uray tu kawas hananay sadikaka。Sa ikatlong malayap to numita o sa pakalamer no kawas. Jisikining kita sadikaka, jisikining hatsa kita malang ayay awatsay. Baka ni ing ayay lemak numita o sa kafanaaw no tamlaw to nikatalamaan no ulah no tabang。身为基督徒，不只是已经领受上帝救恩的人，我们同时也有使命跟责任，要成为一个见证，要借着我们的行为。去彰显，去带领人来认识上帝的慈爱，认识上帝的良善。Nanay patlian nu kawas ku faru zuaita, ta mangarap kun karaf ku faru zuat numita amatayar tu tayan ningda。愿上帝光照我们的内心，让我们有更多的热忱来服侍主。Roma satu nanay patlian nu kawas ku faru zuat nu alumanaya tamlau, ta mapaliaku nu kawas urip nangda。ta mahmihai 장라 pasolin tu tabang akawas。另外，也愿主能够光照许多人的内心，让许多人能够亲身经历上帝所赐的温暖，然后愿意转而信靠上帝。Nanay samaan nu kawas kita, nanay patlian nu kawas urip numita, ta ciicer tanang kita ami tier i jingdanan ami tuor tabang ci Yesus Kristo. Nanay mapalamer nu kawas kita。mi tolong kita， 我们一起来祷告。我们念以kakarayan dalam ikan siya kami， pagani i tabang si Yesus Kristoan mi patahkal kiso kung katalamaan no aslil no miso mala dikat ami paterti tu urip no niam。nanay umisapun naray tu falutso no niam i kaayaw no miso。ami layap to nini talama nay aslil no miso。ami layap to bipaterti no miso urip no niam。ta malap-lap ko tatiihay o tuiman itini urip nun niam. O
maraf-rafai ku falucuan nuniam, ufatletai ku falucuan nuniam, mapa icer kami, misa icer itini tayar numiso, ami palusiang tu nikatalaman numiso wama. Mikansya kami pakaningangan utapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Sari kakak mapulong to nini tuki sakapulong kita masasitolon, masasilama. Sakat say utatolonan nomita. Pakani itini nilayapan nomita suano fang zai julal. Nanay mararir ku kawas ami patali to follow suan nomita. So sakat ci iser kita ami palala to nini atli no kawas itam tamlaw. O ta solin orarima ay atamlaw umirungut say to satipo no kawas acima-cima atamlaw pakapilayap tsangda no sini aslan no kawas pakatinako tsangda to pipaliako no tapang tsangranan。首先我们要带导的是我们求主像经文所说的，求主帮助我们时时光照我们，让我们也能够有能力将主的光、主的爱分享给需要上帝的人，让他们领受上帝的祝福，也领受上帝所赐的平安。Sakatusa utaturunan nomita sarikaka ukatele hai anini nanay mararit kita mitolon mitlama to kate o parururuma nomita nanay upulong mo parururuma nomita libutan no kawas ko urip nang da maharil to ko pipahanhanan rumiat mi nungka itu sangda itini ikatayaran no tireng picuslalan no tireng nanay libutan no kawas ko urip nang da ipaputar rumah satu turunan nomita ku falucu no wawa suna nomita nanay mapatli ku kawas ku urip nangda nanay ma lama no kawas sangra fahatan no kawas ku falucu nangda usakafana au nangda amiti atu kawas pakapilayap to sini atlan no tapang 我们也为着我们的家人来代祷，感谢上帝中秋连假的假期结束带领他们回到他们自己工作的岗位或者是他们求学的地方，求主帮助他们在外地的生活，并求主带领我们每一个家人有爱主的心，求主能够赐福我们的家庭。Sakapulong kita amitolon mitolon kita Wamaniam ikakarayan dalam ikan siya kami. Anini tataya media kami ami harateng to sifana numiso tini ifang cacular. Bakani tini suani Paulo media kiso ami palal to falo suaniam. Sorin omao isi ayaw kami to tayar numiso nanay mararit kiso ami patati to falo suaniam. Caiku jima atam klau ko ni nenengan numiam. Leng kiso ko pitiran numiam matayal to tayar numiso. Amao mangarai kami to gararit numiso ami patati to falucuan nunyam saka maraf pun garaf-raf ko falucuan nunyam galalok no falucuan nunyam itini kaayaw numiso bakani to patati numiso malaplap ko to man orit nunyam to saka sungilaaw to saka mutsiraw ko kalutlemak nunyam atatulong tini falucuan numiso nanay marari kiso ami patati to falucuan nunyam ta sualin pampaitser ko orit nunyam nanay ulah nanay falucuan aya ulah matayar to tayar numiso nanay libutan numiso katsacay sari kakak nunyam pakani tini ibahlama numiso itamyanan sa itser kami matayar titini laluma no kyukay may bawacay may katalamaan numiso nanay lamaan numiso palamatan numiso kami wama mi tolon sa kami wama to palululuma o kate nunyam yayaway sepat rumiat makarit baca numiso to rakat no wawa suna nunyam o sakarat sayaw nunyam upurong no palululuma ikayaw numiso nanay wama au yo minuka itu sangla itini katayalan itini pisulalan ni anan numiso amit lipot to palululuma nunyam anu itu aku arot nangda itira kiso ami pacafahi sanglanan anu umaan tukon mari temuhan nangda kiso komi pa icolai pari hataya itu urip nangda mama au paturun yang ikamai numiso o farucu no wawa suna palululuma nunyam nanay patatian numiso ko farucu nangda nanay fahatan numiso ko farucu nangda o sakafana au nangda amit ri kisonan o sakahabinang au nangda to sini atlak numiso masarucu ko farucu ikaya numiso amit tatias kisonan ta maka mapalamer numiso sanya mama ikan siya kami to sini atlak numiso itamyanan paturutan yang ikamai numiso wamaniam ikakarayan tatamikan siya kami sa pinang kiso kon katalangsa ng kararima no pinangan nunyam sa pinang kiso
isi ayaw kami tu masama na at lemak ahon-honi matulad ko falutsa. Mararid kiso ami patali ko falutsa nunyam. Mararid kiso ami patsumol to dikat misu tini falutsa nunyam. Ami lap-lap tu tati ihay. To manay lemak. Usa katanag tekaw ci itsaraw amatumelas ko dipahak atau dihatay no misu tini urip nunyam. Nanay wa maaw. Orakat nunyam to rumi ami ati anu umaan to kumari temuhan iya nunyam i kiso ko mi patali ay to rakatan nunyam tinihkal ta nutsar ko rakat nunyam matumes ko sini ata numiso o orip nunyam oma paturutan niam ikapan numiso nanay pakani to bipatali o bipaitso numiso itamyanan i Ciitso tu kami amatayar tu tayar numiso. Ciitso tu kami ami palala to sini ala numiso. O sa kafanaaw no tamtam daw itiswanan. Natamaan numiso kami wama. Mi tolon sa kami to palo loloma nunyam. Anu iruma ay sarikaka. Anu misya kaya ay mi tsulatay mi tiritay sarikaka i. Paturutan mako ikayaw numiso. Nanay mapalamat numiso ko satsay akate nunyam. Palat saya numiso ko falutso no polong no paro roroma nunyam. Ta pakapilayat kami to talam nay sa pakalemer numiso. Toronan nunyam misya kayay sarikaka. I rumah apala ko arot nangda. Itirat sang namatayar mitirit. Nanay wa maaw liputan numiso ko urip nangda. Tadi ni lalu no sini alat numiso matumas ko dipahak atau dihatay ko urip nangda. Mikan siya kami to sini ata sa pakalamat lumiso. Pakaningang ano tapang Ji Yes Kristo mitolon. Amen. Lulo mi pacakat kita to kingking. Lumaliw kita tini i siwa pulo ila ko zizai. 我们同奉献，我们唱诗91首。感谢恩基耶稣，我马乌拉海。感谢恩基耶稣，我是大一代。马路上kita kuwanan kono kawas atlafong emekenomako tapang Yes。 tolong kita to tolong no tapang， 我们一同用主导文来做结束。Wama niam i kakarayan nanay mapahmek ko nika fangzal no ngangan iso. Patay nian ko nikwanan iso kitakit. Palahcian ko nafalutsuan iso itini i kalanno. Matia ono i kakarayan nanay. Pafadian kami tono anini ay sa kaorip niam. Hapulan ko raraw niam. Matia unipihpur niam to pararaway i tamyanan. Kerilan kami to sakat saaw ka sawi niam. Pauripan kami palias na tati ihay. Nauhani umikwanay o chizelay o chiarilay kiso mitlaot. Amen. Tahini ko lehay numita nanay mapalamal no kawas kita atau pulong no palululuma numita. 我们的礼拜到这边结束，愿上帝祝福我们的家人平安。I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee
now, my Savior.